món không để món đò lia kéo vào cột rau thiên tỏ
豆，我找了这里啊，荷包而且肉都荷包，挑个荷包着了，丢细小呢。我到了呢，把水去弄搞的些嘛，用腿嘛把水弄搞个呢。等下烧这头烧这药盐，要拿这还有菜，拿好烧好。外面拿这是烧这种个过去，干了那么就散了嘛。我们用了呀，那个来一年弄啥？他在吃饭吗？谁？妈妈。我哥还走路了，还疼了。妈妈。嗯。妈妈。你光碰。嗯。喏。行。你搞这个。你说像我以前绕到荷包站上，荷包着老两，我找老上。掉来。慢慢喝喝。按照烤鱼，啊，这个。那要吐了。面粉老买的小，就打这底上。这多少钱一斤？这可以吃，光那个皮儿的。这边也不撒孜然，什么不撒。走，下。我一看，拿上是吧？
吃点臭香，还吃。来呢，让人吃饭吧。giờ rau cho món đâu thầu chê và tôi cũng nắp ra cho mà đã ua rồi lắm tôi cũng chỉ tờ với rau món đâu thầu nó chỉ tao ta con tao rồi chúng nó cả tăng tao chơi chúng nó ta mà quá quá你吃鱼，人鱼。có được rồi Ừ. bà cái nữa to 是吗？隧道上。你喝凉的热的？嗯你别给他，他吃不了鱼。别给他吃鱼。你给慢吃做好吃，搁那点吃呢，搁那上吃呢，搁那上边做好了。好吃爸爸，好吃爸爸，嗯。硬。什么？ nên thằng đầu review với anh cho cái choáng rõ rồi cho cái choáng cái thêm đó nó Kìa. đây qua đây 你烤完没油了呢， mở啊没孜然味儿。你要这搁孜然，还得撒盐、 rõ là 辣椒面儿。 rõ là giáo miệng đúng không ạ但吃不下一次就下来了还有卖小鱼儿的吗？鸡？小鱼儿多少钱一斤？5块钱一斤。有点苦，嘛苦鱼苦。在你没吃啊？他不吃呢。哎呦不累死老让你离得远点儿。cái này ta để吃饭嘛没吃饭再来炒菜对了，他忘了，冒菜芥菜。我问你，
啊。别说，吃饭了吗？我给你端着菜恶心我，好就是的。这我说就是给你端着恶心不得了吗？得了。不端了，这搁拍个光我吃。说话更想吃不了。你播完了？差不多了。差多少？嗯。啊，我吃猫的，吃老一盘儿。它猫不能吃老的，它老不了。老又不能吃老的猫。它猫又不吃辣椒。妈妈。吃。妈妈。吃。允许。不知道。你只要炒一盘不行。我没嫌这么多。加上蔬菜。该吃了呢，这么多。其他平常了。给馒头。吃完了馒头，给。把馒头吃了。人家孙红哪买的呢？小铺卖。木村呀？哪呀？地了。地它涨价了。你还不知道人那涨？你不知道人那涨？不知道。高恒。